نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan hakam Islam, yarinay sab kita niyo ha waktu amin piyagtuunan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan yan kamu hatiranan. Ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala lumaton na kita niyo papangadjian ha Judes Tabarak, karena naubos na to na in pangadjian long ta daing hajud sa amma sampai pakay napusan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala, na lumaton na kita niyo pa amuin siunuan sin Judes amma amo na in Judes Tabarak. Daing ha suratul mulk, pagtaba kunday sablong niya surat Tabarak. In surah ini malaggo in kalabiyahan niya, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta hadis sahih, wadidtu anna hadhihi surah tabarakalladhi biyadihi al-mulk fi qalbi kullu mu'min. Biya in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagdihil kato tanyo kakuyakan sarta hasupaya nato maagaw in sarayaw-rayaw daing ha mga hinang. Biyita niya amin biya sa pantun in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takato tanyo sing kalabyahan sin sura ini, laong niya bang hadjayad to biya mga manjari amuy in sura ini laong ta makasud palawm sin jantong sin tiap-tiap mu'min. Sarta doon hay ni nagriwayat in Abu Hurairah radiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suratul mulk man qara'aha fi laylatin faqad akthara wa atyab. Wa ruwiya anhu aydan man qara'aha fi laylatin lam yadurruhu al-fattan ay asy-syaitan. Biyata dun hayni sin Abu Hurairah riwayat biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya in suratul mulk bang hadja mabasa tiap-tiap duom na sa taod-taod madawhat niya karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala, iban in siya
makadawhat sin kasutsihan dahin hatuhan na to Rabbul Alamin. Demikian riwayat sin Abu Hurairah isi makabasa kaniya tiap-tiap doom di makamudarat kaniya long niya in patan. At ini magpipit na doon ni amo na yung syaitan. Di siya masasaw sin syaitan. Ini rin ang mga kalabiyahan dakula sin sura ini. Akan natiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'ah wa hiyal munjiyah tunji min adabil qabr. Insya amuin manampani atawa insya amuin mamarihara daing hasiksa sin pakuburan. Demikian pagtawakon siya long niya al-waqiyah awil munjiyah. Hati niya amuin mahinang tampan sin mamassakan niya daing hasiksa sin pakuburan. Menjadi tiagnaanin surah ini dain haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. In Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai barakat iban in pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakatan pia panjari niya in ini katantan na yaun doon ingkatan karayawan tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian intuhan na to Rabbul Alamin siya in tag-amulahi sin katan halauman sin langit pitong lapis iban sing guminia amoy in siya in tagmilik sarta siya in nagbabaya uning kabayaan niya hinangon doon halauman yan. In pagyanon lang niya tabarak doon hay ni piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan niya amuin balkala-kalaan tiyata kamahama sila amuin tumayma sin pagtuhan kaniya amuy hindi siya sakutuhan sin uno-uno na rin mga piapanjari niya na laong niya inggaos sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon katubtuban kudratuhu la hududalah. Piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan piapanjari niya labi-labi na imano siya hasupaya sila maka dawhat sing kakuyakan iban piapanjari niya imano siya hasupaya maka hampit sin sulga tiyata kami sin Allah subhanahu wa ta'ala in ablang niya biya sin pitong lapis langit iban na sing guminiya. Mga palanggungan na kami Islam, habihay ni inbutang atawain pagtagama sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia sin piapanjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita makananam sing kakuyakan haamin mabaya kumuyag dahin ha mga tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya Beita doon haon damikian tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga ha mga tao mabaya sin sulga in ablang niya biya sin pitong lapis langit iban na sing guminiya na in mga ini ha mga sila mabaya tumayma sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena laong niya lando tuod malaggo iban mataod indayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyata kama
Piyapan jari ing gumi ini, iwan na siluon niya katantan in asalan, sinyan katantan dirihilan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala, sabab indayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala lando mataod, iwan in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon katubtuban niya. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala, siya imang dirihil, misan di sumukat kaniya. Intanda niya, yari halaw man singgumi ini, way nagbiddain muslim iban kafir sibu-sibu, inyan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasannangan katantan, way nagbiddain kafir iban sin muslim. Nain, Tuhan na to Rabbul Alamin, in siya in tagmilik, siya in nagbabaya sing katantan, uno-uno pakaradyaan, iban siya in nag-aayupot hakatan, piya panjari niya. Wayroon malipas misan hambuok, deng ha mga piya panjari niya, bot malengkan, inyan halawang pamarihara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na dahil nga mga sabab yato, subay na to, batukon, in amoy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipabatok kato taniyo, hasupaya in tiyata ka manya kato taniyo katantan, kasannangan, amin hasupaya kita sumandang, tiyata ka makato taniyo katantan, kakuyakan hasupaya kita kumuyag, iwan sin uno-uno na, amoy in iaangot sin tiap-tiap piyapan jari doon ha amoy in kabayaan niya jumatukan niya. Da hindi halaw man sing gumi ini labi luba na tuod hadlaw gana-gana. In Allah Ta'ala di na hikakunahan ni pangasubo in amin gaos niya. Karena yan na to kaya kikita. Yan na to kaya sasaksi aning katantan, ayaw na kita lumaglam taparo ka ing ginhawaran ta sadya ini, in amuin pangannalon mo, haamin butang sing ginhawaran mo, rin mo isang kaingatan, in mga kaiwanan, yari hakin hawaran mo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in siya, bang agad-agaron lang ta, na di kakunahan sin malaikat magjaga kato. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala kaya jajakahan niya in katantan piya panjari niya. Ayaw kita manusia. Sabab in kawasa gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sing gumi ini iran na sin ini kalangit-langitan dahil ha mga nikmat sa lago-lago tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia. Karena doon ha ini gumawa in nikmat dahil ha amuin pagpapanjari halangit iban sing gumi ini magbatok in dua ini. Karena doon ha yan in lupa amuy in laungta yarihik lad sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya katanaman si manusia doon. Katanaman paghulaan, katanaman paglawakan kabuhianan, sarta dahing hataas langit yaon patuan sin ulan maripababa, hasupaya in katantan panghiyanom doon han tumubo, inyan dahing habarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Mampunya ibarakatin Allah subhanahu wa ta'ala, amin yaon halawm sing kiumkuman niya in pagmilik hakatan sin piya panjari niya. Siya in tagmilik, sarta yung kanyang katan gaos. Hangkan na lang si mga sila magtatapsir, in pagyanon tabarak, inyan suko sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat dahil kanyang katan gumawa, in baraka. Mampunyay barakat. In katantan, amoy in, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga ini, sin barakat din kanya,
na mga manusia pagtawakon lang niya Mubarak at tawa uno-uno na pianaog niya mari pababaw sing gumihi kapag inumakan sin manusia ini Mubarak katan sabab in nagpaon kaniya amunain mubarik Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katautay manghuran, subay hadjara tukod na to in amuin kabayaan na to jumatukato tanin. In pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kita piya panjari, bukon ini mabugat. In ini katahan maluhay. Sabab in pakaradyaan sin manusia, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kakausan niya. Sabab in gaus yan katantandang ha Allah subhanahu wa ta'ala, hirihil niya hadya manusia. Pia panjari niya, iwan na sin uno-uno na, dihilan niya gaus. Iwan wala kita niyo, dihilan bugat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtunay sindaakan niya. Intanda niya na di kita bistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang amo hindi ta nakakausan hinangon. Doon kita bistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala haamin kakaus-gausan ta. Hitunay impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari bang bihayad to, bang tarihi katunay indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita in naglupas sin barakat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo kataan mga katautay manguran. Na, in ini, beita kato, in Allah subhanahu wa ta'ala, huwa wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kakausan niya in kataan, in kita rin takakausan, bang kita rin dihilan sin Allah ta'ala gaus. In kita, di kita laung ta makakita sin amuin, bang kita rin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangita. Sumakawain Tuhan na Rabbul Alamin, kikita niya ingkatan piya panjari niya. Hasabab yad tuwayroon makulang hapya panjari niya, kaya tutupuran niya sing katantan, nikmat amuy in hasupaya in sila makapag-anggaw ta simpyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga katautay manghuran haa kama Islam. Na doon na ini, bang nato mabatok marayaw, in kataan amuy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ipapahinang tanto inyan kataan madawhat na to in barakat sin kataan pagkamanusia na to hialop na to patuhan na to Rabbul Alamin haadlaw gana-gana. Sabab inyan katantan kiingatan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkignot kahibalta. Yari kato, diarata, deng hawaktu pa waktu. Amin subay sadya tilusahon na to marayaw impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Pag-uwos lang niya roon hayaon, in Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan, amoy in nagpapanjari sin kamatay iwan kabuhi. Amuin yari kita piyagwa pamari babaw singgumi ini, padunya ini, yaon doon in kabuhi iban kamatay, haamuin tiap-tiap piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na in pag-iyanon doon hanlaw niya, kabuhi, yari na mo, natukyanan naman, amuy in yari kita, nagsasangdan sin nikmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan subay na to hadjap pangannalon marayaw inyan deng ha Tuhan Rabbul Alamin. Amin subay na to hadja hitung ba ay hibalik kaniya in parsukuan niya amunain
amanat niya kato subay kita makapagtag-ipon kaniya. Ubusin niya to katantan siya in nagjaja kasing kulang kabus na to. Da hindi hababaw sing gumiini. Na manjari piapanjari niya doon haon in kamatay iban sing kabuhi imaksud doon haon liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena tutukasan sinallahu subhanahu wa ta'ala hisiyo ring ha mga piapanjari niya in sa rayaw-rayaw amal. Doon hayan. Hati ni subay hadya kita magparayaw sabab piararayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala in tilawasan simpamaranan na to. Piararayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala in pag-inumakan na to. Sarta doon hayaon katantan ini mampunyahay barakat dain kaniya in katantan bang nato ini tilusahon pakugdanon na kabayaan niya nawiya na sinagi magdaha kita sin ini in kita hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala mubarak daing hakabuhi ta sampay pakamatay ta insyaallah subhanahu wa ta'ala na sambil biyayta doon na ini mga sila amuin mananapsir intungod pakabuhi iban sing kamatay bang mulang niya kita undoon haon in kamatayan wala na siya miyatay bang siya patayon dahil hindi hababaw sing gumiini in siya masira buhi wala na pinda mahita lang niya roon na yan sarab biyeta duhan si Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi ma antum bi asma lima aqulu minhum lakinnahum la yujibun. Biyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam ibutlong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin siya in tagkaputan sing ginhawabaran ko kabuhi kamatay ko laong niya roon hayan in luparagbos sin amuin mga tao laong niya ngiyanan sing kita miyatay buhi na sila yaon sa sumakawa biyeta doon si mga mananapsir pal mautu huwa in kitao taalluqur ruhu bil badan. In mano siya miyatay nabutas sadyalaw niya in amu in jasad iban sinyawalihan niya. Sa iyaon buhi da sila. Kad na pagtawakon sin kita laong niya nyawa lihan. Hati niya hawak to amuy in laong sing kita piyatay na sin Allah subhanahu wa ta'ala hinambukmano siya biutas sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawalihan nyawa niya iban simbadan niya hati niya piyapaglihan siya parukaing ditakay ngatan bang hauno biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in nyawa niya piyapagbutas iban sin jasad niya sumakawa doon hayaon bang yaon ini hambuokon na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik amo na mabuhi na siya sing kabuhi kakal sibu da in guwa niya amin laong ta nagpaparat siya pa Allah ta'ala sarta piyaganggaw taan ng piyamaratsayhan niya in siya buhi kakal halawang kasannangan bang isab doon hayaon in hinang niya panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tod panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala na buhi na isab siya bang papagbalikon na in nyawa iwan sin jasad niya rin tuhadlaw akhirat kakal na isab siya halawang ka binsanaan bihan in amoy in gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga palanggungan haakama Islam imaksud doon haon biyeta alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ajizul ghafur in Allahu ta'ala siya in manglulunggo hati niya makapagbaya sin uning kabayaan niya hinangon sarta dunhan in siya baing ampunun daing hapardusahan na mga sila mabaya ini mga yuampun pa Allah subhanahu wa ta'ala in kamaksuran niya nagtatakad masin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya mga yu kaampunan
amuan in amuin lasa iban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala masih-masih sa kainu aun kabuhi tayaon tiya takaran sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuy in magbalik in hambuk manusia harap kanya mangayu kaampunan. Ubus biyata doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Bita dun hanisin Allah subhanahu wa ta'ala amin Tuhan Rabbul Alamin nagpapanjariha pitong lapis langit piapag babangkat-bangkat sarta law niya roon hayaon ma tara fi khalqir rahmani min tafawut in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pitong lapis langit amoy in piapag babangkat-bangkat long nyaroon haon wayroon kakitaan sin hambuk pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kulang amin masagda si manusia impia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wayroon doon haon ini long ta galna sin langit pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pia panjari niya doon pia pagbabangkat sa sumakawa in pagyanon nagbabangkat bukon siya nagpipikit sa inyaon katantan aon doon naguhula haot sin tiap-tiap dua langit yaon daing ha mga pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amin long niya hayang muhaddal sila himibal doon ha amin gitungan sin tiap-tiap dua langit inyan katantan daing hakabasaran iwan kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala yan subay pamintangan sing kita bukon mahunit pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab insiya biyabay ta niya insiya ajiz manglulunggo hati niya impagyanon manglulunggo makapagbaya uno waktu kabayaan niya pindahuning katampa karajaan mapinda niya. Hasabab yato, misan pa yung kaaunan sinta ulong tanahi po sindusa, bang magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan biyadi inin taod sindusa sambil biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan laong niya miyabot, in pardusahan niya madto pa, siring langit yadto, sindusa bang siya mangayo kaampunan pa Allah ta'ala, po asunda kaniya sintuhan na Rabbul Alamin, tanda sin ulong niya, haipon niya, amo na imbiya kato mga katawtay manghuran haagam Islam. Naubos siya umbiya ita na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parji'il basara hal tara min futur. Balik ba kaulong niya kita kaw magbalik. Hamin ba kasi atod mo in langit yaon. Aon ba yaon doon haon hapangita mo. Balikan mo roon bang aon doon haon biya mga masagda mo. Dahil mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumarji'il basara karratain. Balik-balik ilong niya. Atura magbalik. Unim maksud doon haon. Subay kita hadya manganal. Daing hawaktu pawaktu. Si mga kakahinang na to bang kimugdan da kahakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawawala. Sabab may ta. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya kimukugdan in hinang na to. Hangkan na bang kita imaalop harap kaniya subay kita nanganganal marayaw. Wayroon ialop na to dukaing hawak to yan bot balingkan siya. Amin paamuhon na to inhinang ding hawak to pawakto. Bang sa upama aon doon maligap kita hangka sa saat. Subay kita magbalik magtuwi-tuwi madto paamuin panganalon insiya. Yaon kita kikita bang tasiri kakitaan. Sabab mga katawtay manghura na agama Islam, kikita niya ingkignot kahibal na to. Ayaw kita. Amoy in
laung ta hindi niya ka jagahan. In Allahu subhanahu wa ta'ala wayroon nakatabon hapangingat niya hapya panjari niya. In Allahu subhanahu wa ta'ala biyayta kato si mga sila mananapsir. Allahu ta'ala ra makaingat sin taod, sin tu, sin ulan dayng hataas langit. In kita minsan taki kita nagtutu, di tama itong in taod, sin tu, sin ulan. Damikyan, in taod sin buhangin halaw man sing gumi ini. Kaya ingatan sin Allahu ta'ala in taod niya. In ikaw misan kaw magsanaw sin buhangin di mo ra kakausan itungon. Amo yan. In taod sin dahon sin kahoy halaw man sing gumi ini Allahu ta'ala rin makaingat. Sarta kaya ingatan sin Allahu ta'ala hauno rin ha mga dahon sin kahoy mahulog. Mapakpak din ha taas yaon. Sarta kaya ingatan sin Allahu ta'ala hauno siya mahulog. Iban dapit pakainin tangkop niya. Nagdaraya kasi atawa nagdaraob. Inyaon kataan kaya ingatan sin Allahu ta'ala rin diin siya miuklas dahil hakahuya o niban hauno siya sumampay ing kita wayron pangirab ta sing kataan uno-uno. Yan tanda sing kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala di na to hikapag inu-inu di na to hikapag duwa-ruwa hasabab yan subay sadya kita amuin himinang nahadjabang unuin piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lasahon na to impiang daakan niya supaya sa lumasakato sin lasamatan. Lasahon na to in piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sintuhan na to Rabbul Alamin. Bat doon katan kumugdaning kakahinang to bang na to siya singuran. Amo yan mga palanggungan haagama Islam. Na damikyan doon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala na laung niya doon hayan sampai siyapahan doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in laung tapangari-ngari sin langit dunya sin mga kabituon-bituonan piyangari-karihan piyalingkat sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga yaon katantan hasupaya pangannalon si manusia in pag-ari-ari hayaon pagbutang sin nini kabituon-bituonan yaon di yaon kakausan si manusia hinangon. Sumakawa maluhayad tuha Allah subhanahu wa ta'ala pamintangan sing kita. Inyan katantan, yariki kita tain luparagbos sing katan, amuin abutan sin pangatudta. Abutan sin pangannal tayari halawman sing gumi ini. Inyan katantan, gaos, kabasaran sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na ing katantan doonhan, amuin laung ta mananasaw karena im mga jin amuin mananasaw madto sumakat pataas sin langit yaon magbangkat-bangkat timindog in hambok deng haaba kasi nambok timindog pato sampay sumampay madto pataas langit yadto uno im maksud niya dumungog sintita sin Allah subhanahu wa ta'ala magdaak ang mga malaikat na doon hayan di da sila makasampay sabab aun doon han daing ha mga ini laung sin magbibis sararoon han ini tay bituon laung niya amin magkahulog kakitaan tamalakaring hataas yaon inyad to hipag uno pagtawakon sin mga sila biasan lang niya missile at iniamin sinapang makusog yaon hipag uno hipagtimbak ha mga sila jin namin dumungog madto pataas. Naim mga yan bukon sa jahayad tuin kita mga kataw tay manghuran yari aon miya makadkato dahil hawakto pawakto.
subay hadya kita daran nangangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya isabing mananasaw kato di hababaw sing gumi ini wayroon day sab mahinang nila bangin kita jajakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mangayo kita kanya tawang hasupaya kita makahibal sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon nato na subay hadya kita daran nangangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan lang niya wa'atadana lahum adabas sa'ir in mga sila amoy in syaitan sumakat pataas sin langit in yan tiyata kamahanda sin Allah subhanahu wa ta'ala sin narka sa'ir amoy in narka magsuliyab doon in ini laga niya sarta iban sin paso niya. Walil ladina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal basir. Usyabot mga syaitan amin yadto sumuno siyabot doon hayni mga sila nagkupur patuhan Rabbul Alamin in mga syaitan amin mananasaw yadto katantan tiyatakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala sin narka lablab iban simpaso damikian mga sila magkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala yaon day sab sila tiyatagamahan sinsiksa doon haamoy in laun sin narka jahannam amo na laun niya in lokal sangi datunganan sin mga sila manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala manghimuting pariaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon haon lang niya wa idha ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Doon haon apabila sila hitilo na palawm sindarka jahannam amo na insangi datunganan nila laung niya roon haon in mga manusia yaon similawak doon halaun sin narka jahannam sami'u laha syahiqan karungugan in silawak nila doon halaun sin ini narka jahannam sautan mungkaran fadhi'an kasautil himar in suara nila biya sin suara sin pagianon ini satwa himar in satwa himar ini wayron di kato biya lupakura sibi-sibi sa sumagawa nakalando in kusog nila duma in sangi biya suara amuna in suara sin himar biya sin Allah subhanahu wa ta'ala inna angkaral aswati la sautul himar biya sa pantun biya ta doon hayni inna angkaral aswat pinari jahannam sautul mukadzibina lillahi rabbil alamin in sangi na suara karungan halom sinar ka jahannam amo na in suara sin mga manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in suara sin mga sila manghihimuting para aksin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran haakama Islam. Takadu tamayyadu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Na doon hayaon biyay kato sin Allahu subhanahu wa ta'ala in narka jahannam doon hayaon agad lang niya biya nauuno na jajang-jang nila in sumud humarap madto kanila ring ha mga mano siya pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin narka yan tiap-tiap lang niya roon haon hitilakbo sila madto palam sin narka jahannam biya kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusia ubos hisabun doon hayan magdungan in hangibo
magdungan. In siyam nga katos kasiyaman tagsiyam inyan katan harap palom sin narka hambuk dem makasud palom sin sulka. Hati niya runay ni di nato sa ini kapag kugkuyag ing kamilong niya mataod nagihinang bihan kita nakamubayin banus na mo ini nagihinang uusabang inhinang niya tupyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang inhinang yaon wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tantuha inyan sulang na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo day makasud surga tuan. Tullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tiyo da tumpukan day ha mga umat na kauna. Labiing katiyo day ha umat huli. Amo na umat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambuok ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Tiyo da tumpukan makasud palom sin surga iban sin umat na kauna damikyan tiyo day sabday ha umat mahuli amo na umat sin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan subay hadya kita na mag-ayad sin amal nato. But biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul a'mal ma dama alayhi wa in qalla. In sarayaw-rayaw amal amunain amal tiyo habang man siya tiyo tutukan. At awa sarayaw-rayaw lang niya amal amin tiyo tutukan mo. Hati simmaan na tiyo tutukan mo. Amin misan tiyo inyaw na tanto mo na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At awa na tanto mo inyong piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amo onin tutukan mo amin piyang daakan niya iban sinahinang niya. Misan da tiyo naghinang ka niya. Doon ka mo da tiyo yaon. Sabab amo atin sa reo amal lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta niya amo atin biyayta sin Tuhan na Rabbul Alamin kato niyo. Amo yan mga palanggungan haagama Islam. Na bukon lang tahi pagbantog imataod. Bukon dalil dakula imataod. Sabab lang niya ing kasabunalan bukon pasal sintaod nagihinang sa in kasabunalan aun dalil matampal biyayta deng ha Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na doon haon lang niya, tiap-tiap, in sila yaon, hitilakbo na, palawm sina pinarka jahannam, asubuhon sila yaon sin, tunggo, sin narka yaon. Unuin agi, sin tunggo sin narka kanila. Bihan, kullama ulqiya fiha paujun, sa'alahum khazanatuha. Tiap-tiap hitilakbo na intumpukan niya on madto asubuhon sila sin nagtutunggo sin narka alam ya'tikum nadir. Mahita na kamuan makasud palom sin narka yan mahita wayron nakapatumtum kanyo ridto way kamo kiyawitaan inhinang nyo dito hadon niya to wala kimugdan. Bukon niya to kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban way siya nakahinang. Naunin agi nila qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna. In agi nila bunal tuod napatumtum sa ini kami. Napatumtum kami sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin mga sila nakaingat sin pagpatumtum deng haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala piya tutumtum da isab sila doon hayan sa sumakawa piyang himuting nila wa qulna ma nazzalallahu min shay' in agina mo wayron siyang piyanog sin Allah ta'ala wa sin pag-ianon niyo yan in antum illa fi dalalin kabir laung nila yaon kamu na yan, innalaong sin, laong balkala-kalaan.
Nakalando na to ding kalaungan niyo yan. Mataod to'y nagpatumtum kaniyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum. In mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum. In mga tabi'in nagpatumtum. In mga tabi'in nagpatumtum. In mga ulama matan pa Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtum. In mga katan nakahati nakaingat sining katan mapatuti patumtum subahi patumtum. Nakapatumtum sila sa piyang himuting sim mga sila. Amoy nagdaraawa kita nakamusin taod na mo ini naghihinanghay ni. Biha, natin ya indalil nila amin sila mataod. Na im mga yan, bukon tuan indalil taod sin taon naghihinang, mataod pa in Nasrani, iban sin Yahudi rin kato taniyo, sa sumakawa, inyad tukatan biyabay ta da mataod, in makasud panarka, tiyo day makasud palaun sin surga mga palanggungan ha agama Islam. Na doon na yan, waqalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Doon hayan manglatahan na sila roon sa wayron na mahinang nila. Sa babitilakbo na sila palaun sin narka sa'ir. Unoy na nila, pahambok bang hisab kita lang niya di mungog, haraaksin Allahu Ta'ala, bang kita isab di mungog da, ha mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kita rin mungog da, ha mga tabi'in, ha mga tabi'in, ha mga ulama, amimatan, kimakawa pangadji dahing ha Quran himan hadis, na di sa kita inilaw niya makasuod maripalaw sin ini narka sa iri ni si mga kaibanan nakauna rin kato yaw nakasud. Naroon hay nilaw niya pa'tarapu bidambihim pasuhkan li ashabis sa'ir. Na doon hay ni inagi nila na inikatan law niya wayron na mahinang pa'tarapu bidambihim. Biyunnal nila na indusa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala yung panghimuting nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, panghimuting nila ha mga katan, nagpatuntum kanila ha kasabunnalan, na doon na lang niya, pabu'dan wahalakan li ahlin nar, maglalayo na sila, in sila yadto na hirasok madto pabuli bulatak sina pinarka jahannam, na mga palanggungan ha agama Islam. Dihilan na to, kaadilan ng ginhawabaran na to, doon na to, papamirintahon ng ginhawabaran na to, hakinhawabaran na to, muna rin hakatan, pamarintahan na to, sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya, di kita niyo makapagsusun, biya sim pagsusun, sim mga sila ini, diin na sila magsusun, bang sila hitilakbo na palam sinapinarka jahannam. Wa na'udhu billahi min dhalik. Mga palanggungan ha agama Islam, mura-murahan di tano na amo na bugtuon yung pangadyan na to waktu ini sabab iabutan na kita niyusin waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala, na mura-murahan ha waktu balik insyaallah subhanahu wa ta'ala, ka sugpatan na to miabot kita niyo pahangpo tag isa ayat in suratul mulk long ta katluan ayat in taod niya, nakawa na to hinang putag isa waktu insyaallah, hawalik yad to kanapan na to naisab, in pangadyan na to di na ko ini long tamang humbaid kaniyo katantan, salam doa kaniyo katantan, mga palanggungan ha agama Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله